Pemirsa, revisi awek-awek ring Desa Adat Satre, Kabupaten Klungkung, kanggen selah oleh Desa Irike antuk ngelimbakang inovasi tur nabdabin malih daging awek-awek ring sejeroning anutain alikan zaman. Ring sajroning pangupaya nguah-nguahin awik-awik punika Desa Adat Satre ngicalang sawetara soroh sangsi kasepekang wiadin kanorayang saking Desa Adat. Prajuru Desa Adat Satre nureksain sanksi-sanksi sekadi inucap sampun enten sida anut adung ring tengahing kahanan sekadi mangkin ring Desa Adat. Bendesa Adat Satre Dewa Ketut Soma Mausang awig-awig inucap kawentuk mangda wenten hukum sani pastike ring sajoning ngewetuang katreptian saking krama Desa Adat. Adat nentenanin nangyang pikobet nanging dangan rauh saking krama inucap. Yening kramane sampun mamurug utawi maboye nenten nglaksanayang swadharma mencanten sistem sanksinyane patut kauwah. Nenten skadirin wenten sanksi kasepekang. Punika taler sanksi pecat utawi kanorayang. Dewa Soma ngawawahin melarapan revisi awik-awik rahe mangkin krama sane maboye santukan nenten ngelaksanayang swadharma pacang kepanggil kaijen pembinaan tur kaijen pangruhan indik hak miwah kewajiban ipun paiketandane ringgalah pungkuran pacang maut saha ring pemargi persuasif nenten je represif utawi keras. Sanik aptiang sida sayaning capang pasikian krama Desa Adat turmaning nambahin krama inucap pesu saking wewidangan Desa Adat bagi harta Bali Pos Nguningayang.